Assalamu alaikum, hurmatly YouTube görүүчүлөр. Суроо боюнча кайрадан эле чөптү тартып көргөзөйүн. Бүгүн 30-iyun 2021-жыл Сокулуктабыз. Романовка айылындабыз. Жолдун боюнда турган чөптөрдү көргөзөйүн деп чечтим сиздерге. Караңыздар, BD Press. Байке бос, силерге карайбы? Я. Силерге карайбы? 350 deydi. Андай болгон. BD Press mi? 350 сом. Bir ay murda tartkan press baası ошондо 230-200 болчу. Азыр уже 350 болуп кетиптир, караган. Самыр жок. Assalamu alaikum. Токо. Нормально. Жакшы? Жакшы. Жумуштан кайттык. Чөп видео тартып чыгарат ата. Канча болот ата? 350. Канча мисалы бу эки керешке кирседен алсам канча болот? Сөзүңөр? Канча штук бар калды? 500. Ben mınday kötörülüp ketip. Çöp yok. 10 hektardan usul bir maşina çıktı prisayene ha. 10 hektardan usul çıktı. Çöp az değil. Baksın. 350 son. Düşmeyin diye, tamam mı? Yaxşı. Bunday. Avustan obzor kılayın. Bunday. Bakın İsrail. Porter'de. O Porter'de kimdik eken mi? Porter emas, o Gazze'le kadar. Assalamu alaikum. Kancadan? 300. Bu qanday BD emas qalay mı? BD birinci post. Birinci post. 300 dana. Dolar 300 var. Betki arzan. 350. Arzan aytasın. Bu 350. Kıymatlar böyle hazır alırken mi? Ne o? Selamünaleyküm. Kaçtan getir? 150. Ya. 150. Ne o bu? Bakta çok. 150'den gitti. Yaş. Öyle. Daha çıktı. Kaçtan oladı peki? Ya. Kaçtan oladı? 270. 270. Ama 270'ten gettir bu. Bu şöyle çok şey ta. Birinci kos. Bu Jallat'a ketadi da. Jallat'ta qancha bo'ladi çöp? Bizde de şey 270 280 300'e çeyin. 300'ge çeyin. Yok da şu. Biroq joq ha. Каждыйын алып кетесиз. Үйгө малга алып тассам, ha? Malga ha. Или сатасыз да. Hadi. Мына мындай болгон чөп базар. Малга уже ошко Jallat'a кетиптир. 270'ten aldım dediniz mi? 270. Telefon numarini olayınızdan başka yok değil. Ya. Ana des. Bu da Jallat'a ketadi taksiga. Numarini olayınızdan uyda yok değil tatlı. Bu evde daha bir maşinada durup tolganız. Bu BD. O iyisi kanca adam değil ki. Sırak range. Assalamu alaikum. Çok kancadan oldu? 350. Kancan çıkar? Bir. İkinci. Bize iki çıktı. Bize iki çıktır.
350 дейді беде. Мына болған. Достар, видео жақсы лайк басып, комментарда қалдырыңыздар. Видеоны аяқтаймын. Екінші класс уже басталып тұрмын. Каналға қатталғанды ұмытпаңыздар. Солар бойынша екінші посты видеоны тарттым. Воскресенье базарға шықпайды, чөптер тартып көргізейін десем. Сұрағандар бар. Шығып қалса тартамыз видеоға. Азыр арпалар дағы орынлемеш. Оның соңында тартып көргіземіз. Чал жилектер бар. Бүгін 30 июнь 2021 жыл соқылықтабыз. Қараңыздар. Күн ыстық, көлге барып тұрған погода болады. Көлге ес алғаны барады. Соқылықтабыз. Өскен жағаман тұрыңыздар.